uzehlale nokuthula emjolweni singakhali kumele samukele ukuthi akekho yedwa umuntu wakhe uzehlale nokuthula emjolweni singakhali kumele samukele ukuthi akekho yedwa umuntu wakhe uzehlale ngokuthula emjolweni webangani kumele samukele ukuthi akekho yedwa umuntu wakhe awungithi xolisa umoya wakho ubhaniwe wena xolisa umoya wakho ubhaniwe awungithi xolisa umoya wakho ubhaniwe wena xolisa umoya wakho ubhaniwe awungithi xolisa umoya wakho ubhaniwe wena xolisa umoya wakho ubhaniwe awungithi xolisa umoya wakho ubhaniwe wena xolisa umoya wakho ubhaniwe awungithi xolisa umoya wakho ubhaniwe wena xolisa umoya wakho ubhaniwe awungithi angikubuzi ngiyatshela ubhaniwe wena xolisa umoya wakho ubhaniwe awungithi angikubuzi ngiyatshela ubhaniwe wena xolisa umoya wakho ubhaniwe awungithi xolisa umoya wakho ubhaniwe wena xolisa umoya wakho ubhaniwe wena uthando lethu mntana wonke luyingoma wololo belizoflukanisa unyaka belizojabulisa abantu uthando lethu mntana wonke luyingoma wololo belizoflukanisa unyaka belizojabulisa abantu ngoba luhle lufanele ukukhanyeliswa indondo yekhethelo kufanele ukubonga indondo yekhethelo ngoba luhle luthando ngoba luhle sanibona sizaphungana mageba enhla nasezansi lo bingelelayo usabela noma ke usiphelele wakanala owaziwa ngegama lika Limithi kwezomculo ngitabuka le nkandla emathatha emnyama kwesikancamalala isigodi bafowethu ngiyajulana kuye umsebenzi omusha kaLimithi ka2023 osihloko sithi No Chance nokumsebenzi ke wesithathu kaLimithi sinsaqala indimini ezomculo umsebenzi ke lo bafowethu uzokutholakala ezitulo za online njenga YouTube Spotify DistroKid kanjalo njalo kanti nakuma CD futhi uzokutholakala nakuma USB uzokutholakala Isaba weluba intatheli Isaba weluba msakazi Khona ngizotshela abantu ngomuntu wami Yimini yonke izeleshoni lana Isaba weluba intatheli Isaba weluba msakazi Khona ngizotshela abantu ngomuntu wami Yimini yonke izeleshoni lana uma ngabe ungidlisile uma ngabe ungidlisile mama ngithani ayivumi inyanga yangikhulalo umuthi wayo uyasebenza uma ngabe ungidlisile uma ngabe ungidlisile mama ngithani ayivumi inyanga yangikhulalo umuthi wayo uyasebenza uma ngabe ungidlisile uma ngabe ungidlisile lapho ngicane ayivumi umuthi wayo uyasebenza yela benithi sayidlalela manje sithandana wangempela ngibone ngathi sengiyakhetha uthando lethu lenyukela yela benithi sayidlalela manje ngithando wangempela ngibone ngathi sengiyakhetha uthando lethu lenyukela
yela bengithi sayidlalela nje manje sithandana kangempela ngibona ngathi sengiyakhetha uthando lethu lenyukela uthando lakho ngathi luzamala hayi luzamala hayi luzamala hayi luzamala uthando lakho ngathi luzamala hayi luzamala hayi luzamala hayi luzamala uthando lakho ngathi luzamala hayi luzamala hayi luzamala hayi luzamala. Ngiyacela ke bafethu ukuthi ningiphe isupport noma ningeseke njengoba nenza emsebenzini wangonyaka odlule. Ngiyethemba nami ukuthi ngisebenze ngokusikhandla futhi ngiyethemba ukuthi enizokuzwa nizokuthokozela. Ngizobonga nje bonke abantu ababeyingxenye ukuthi umsebenzi wami ugcine uzobe impumelelo. For more information noma mawufuna ukwazi ngomsebenzi wami ngiyatholakala enambeni ethi 0716 172485 ngiphinde 0716 172485 kanti ngiyatholakala futhi nasezinkundleni zokuxhumana uLimit Nala ku Facebook ipage kanti na ku Instagram uLimit Nala na ku TikTok uLimit Nala. Ngiyabonga kakhulu bafethu ngiyethemba ukuthi enizokuzwa nizokuthokozela ngiyabonga kakhulu. Ngasalelwe enkanini kuyanohlula ukhothame abanye abafana ihangine ndawana mfana ufuze ngempela manje mina ngasalelwe enkanini kuyanohlula ukhothame abanye abafana ihangine ndawana mfana ufuze ngempela manje mina ngasalelwe enkanini kuyanohlula ukhothame abanye abafana ihangine ndawana mfana ufuze ngempela manje mina ngasalelwe enkanini kuyanohlula ukhothame abanye abafana ihangine ndawana mfana ufuze ngempela manje mina ngasalelwe enkanini kuyanohlula ukhothame abanye abafana ihangine ndawana mfana ufuze ngempela manje.